صلاف بینه تجا افدم و حمید مت و شاد بن پی خوشحالین جال کدی جوان مانی بو و بو پیشکش کرنا خلق کانی ج برنامه اکونومی برنامه آبوری والوی خلق دا خوشکو بنن هجا و کما خلق آبوری دا آماجه بکری کو سبارت نفط کورا آنکو اواد بجن نفط الصخری یا کو امریکا و چندین ولاتان دیتا درکرین مدویات الخان کن بوی بابتی که آیا اف نفطا چه چید بید و نفط کورا آنکو نفط الصخری چرنگ آنکو بجنه چرنگ دیتا درکرین و او تکنولوژیا تیتا بکارینان و اف نفطاش کیو درست بید و چه درست بویه ده هول دین الوی خلکی دا بحثی و نفته بکین و هر وصا کاریگریاویل سر بازار جیانه و کاریگریاویل سر نزنبونا بهاین پترول السر مستوى جهان همیه و آیا او نفتا کورا چند هفرکی درست کریا رخراو اوپک کو ولی کریا رخراو اوپک اب همی بر همی خوب و همی طاقه خویا بر همینانه و نشیا منافسه و پیش برکیت گل و نفت داب کرد و آیا امریکا بوچی بردوام یا مصر کو بردوام و نفت در بینید و بردوام پرا پید داد و بردوام گرنگی پید داد و هر دما بوید و کوچکی که بکارتینید البازار پترول دا الدشی ولاتن دی مرام امریکا پیچیل و پروسه و عملی دا و آیا امریکا دشتن بردوام بید الپاشاروج سر همان ریشگاه همان وكو بيجين همان برنامج خو لو رد محاولة كان الفي خلق دا آماجب هندك لاين وشارتي يدفي نفتكين خوشكو بني جاكا ساكينا في بابتي نفتا كفران چيا اكر وكو بينا ساكي ام بدينه ببارن بيگومان نفتا كفران جوركش جور نفتش پاشماين مادا كيروجين الناف كفران دا پیدا بید یا کش اگر گرماتی دیتا و گاستن بو آوکا هیدروکربونی و بیتا جگروک آنکو بدیلک بو نفتا خاف لیتی چونه در خسنا وی گلک گرانه براورت گل نفتا دیا خام یا وکو بیشن دیتا یاسین نفتا خام لورا خوشکو برین جا اف نفتا پشتی کو گرماتی که مزن دیتا دان مزناتی که وکو بیشن گرماتی که مزن بو دیتا دان بوان کورا بگومان اف کورا جگ و بن و پشنگی اف ماده و کد بجن اف ماده بیتا آوکا هیدروکربونی و پشنگی هیدی تیتا تقدیر کرن و کد تقدیره که بود چید بید و بیتا نفت آنکو نفتارش لورا في كده بحقيقة اف نفتا جلك تكنولوجيا كزحمة ديتا در كرن التايبتي الولاتن كو اف دفرين كفرا هنا و دفرت صخريا بجنه كو جلك كيرن و هر وصا بتوي تكاليف المصنع بوشكاندنا وانو بو وكو بجن شيلاندنا وانو و درخصنا في نفته الفي جوريدا لورا كم ساكنه مجوا پیدا بونا و نفته کنگی زوريت الديف مسألة ديروكيت بيشن پیدا بونا و زوريت بو 100 مليون سال برينوكا دم کشور امریکا با کور بودو پشکات یجک وکرن و تقسیم کرن جاگره روبره و برفره چونکی روبره و گله که مازن بی وکو کشور امریکا با کور لورا حجم و مازن ولی که کو بیت دو باش و روبره و برفره جدریای کو بو پشکار و شلات و پشکار و شوا آتی دا بشک یعنی پشکک بیارو شلات و پشکک بروش آوا والدم نزنبون آسیا سد دریای افرو برهدی دی برتنگ بیتوا و دریای نافخوی درست بن و بیتا اگر مرنا گیانورو و اف گیانور دومای که بنا حفر بری يعني حفريات يتبرين وكو بيجن حجري وبشتي دا بنين آدم که مازن ابر دینا ریپری گرماتیا که مازن بن وبشتنجي آف وكو بيجن بیتا سایل و اف سایلت بیتا نفط يعني كواتا بشتي مرنا وان گیاونا وراش انجام وكو بيجن نمانا وان گیانا وراش انجام دابجبونا في کشوره ولی که یکو بردوام پشتی ماوک دریش آنکو پشتی ملیون ها سالا اف بردینا ریپری گرماتیا که مازن بن و پشتنگی اف حفریات و اف گیانورات نافدا بهجن و بیتا و کمشین بجین بیتا نفط او بجین نفط الصخری
الكيفا نفطا كفران هي خوشكو بريجا قال جرى بسيارة دي تكرن آيا اف نفطا الكيفا هي وكيش ولاتان دهتا برامينان ولايات اجرتيت امريكا طبعا بو بلا ايكيد تقريبا امشي بيش خدانا حفته بين صديه جنفتا كفران ويا دي شي ديتا دا بشكرن لكيشورا امريكا باكورو وكو كندا وهرب الصال هندك دفرت اسيا اف نفطا يا هي اود بيشني نفطا كفرا انكو النفط الصخري وبيجو من طبعا وقتها بحسي حفته بين صديد كينكو امريكا يا لو امريكا كاريجريه كان مصنع هي سر بازار النفطي وشيتن طبعا او كميا البردس امريكا اتشيتن همي جافي وكو تشككي وكو الترناتيفا كي بكار بينيت الدجي نفطه برامينان يا ولاتن ديت اوبك ولاتن ديت درفي اوبك افيت كو افروكا منافسات قال سيكا امريكا كان وامريكا بو برجمان ديت خوي السياسي وابوري بيجو من هاول داتن كو بردوام في نفط الصخري في نفط مازن وهرچند التكلفات در خصناوي جيت عند جرى ما بين 6 حتى 7 دولار لامريكا هميها ارمان جوي افيكو كاريجريا وان ولات النفط فروش السرخو كيم كات السر باردو خوي السياسي وابوري لورا كم ناحية اقتصادية بچين خوشكو برنيجا في نفط چه استفادة كي اقتصادي نين ابو امريكا وكو كم بيش ناحية كلفة وناحية درخصناوي وناحية بازارداری و تسویقناوی لیکیشا سرکی وری اوه ام وکو ما گوتی کارتینن وکو بو گمه یکا سیاسی بو هفرکت خو البازارن پترولی دا اکر ساکین وی شوی هلکاری کو پشکا مازنترین ده ولات جهانی اش نفتا کفران کیوتید بگو من الوری وکو ما گوتی ولایت نگرتی هفته وکو بجن هفده صده برامینان اوه رقابت کتن الروسيا 22 صده پشتنگی وکو همشین بیجین صین تیتن 9 صده و پشتنگی ارجنتین تیتن 8 صده و پشتنگی تیتا دو باشکرن ليبيا 7 صده و تیتا دو باشکرن الديف حصة هر ولاتك الولات الدنيا يعني دوما يكن 19 صده الچارچوب دروی وان ولاتان دا دهتا کم کرن التوايا جهان دا وكو بيشن دا باشكن جبري وولاتات بيتن 19 صاده يعني كواتا شويه دا باشكرنا نفطا كفرا لبازان جهاني ولسر است ولاتان انكل سر خارطه ونقش سياسي وجيوبوليتيكي ولاتن دنيا في شويه كو هينيت براست بينن هاتي دا باشكرن وبيجو مان فيري طبعا امريكا وروسيا وهروسا ارجنتين وليبيا اما تقريبا المرتبه ايكو دوام مسيمتين دين هجمارتن جهبونا في يدك مازن ي بترولا كفرا انكو بجنين النفط الصخري هكر لانا كي ساكن خوشكو برنيجا اوجي يدك نفط كفران الجهاني دو ساكن اي اف يدك چوا ديتا دابشكرن وچند ولاتان دا اف يدك هي روسيا تقريبا همشين بيجين حفته بين صدي وكو يدك يدرخصتي هي حفته بين مليار برميل ببورن وهروصل امريكا 58 مليار برميل يدك يتين وكو بيجين يد مؤكد وتشين 32 وبيشنجي ارجنتين 27 مليار وليبيا 26 مليار وفنزويلا هجده وكو بيجن استراليا هجده فنزويلا 16 ومكسيك 16 مليار وباكستان 9 وكندا جي 9 مليار برميلة في نفطيتين وكو يدك وكو بيجن احتياطك مؤكد يكو شن الكاربينن الديف معادلات سياسي وشن كاربينن وكاريجريا خواه بيتن سر بازار جهاني كواتا الفيري خوشكو برانيجا امشين بيجين السرجم يدك نفطا كفرا الجهاني تقريبا بيتا 340 مليار برميل يد نفطا كفرا سر مستوى الدنيا لورا الديفي نخشي بحقيقة يعني ديفي شويه الكاري كما بوين نيجاني شانداي بما ديار بيتكو نفطا كفرا الوقت كي نزيك دا والباشاروج دا ده هر کاریگری خواه بیتن
دنیا کاریگر سر بازار پترول و بازار دنیای و بشوی که کو امشین بیشین د معادله جی گوری تکر بشیتن بکار بینن بمناسه سر رای هبونا زیاده بونا کلفا در خصنا و کلفا انتاج کردنا و لهندک ولات بکار تینن بو مسئله سیاسی چوا نفتا کفرا دیتا در خصنا کرم سواله که الویری بکن دائما تقریبا وكو بيجن قال جرى بسيارة الماتي تاكرن بسيارة آبوري اب نفتا كفران چوا ديتا در كرن چوا ديتا در خستن اتناف وان كفران دا هكر ببينين فيري ما تحليلك اقتصادي عيد بيجيت اف نفتا بفشار غازات ديتا در خستن وكيفيتا سريع عردي وبشتي فشار غازات ديتا سفكرن اتكارين آوي بكار بينين بو سفكرنا في فشار نفته ديسانه و اب پروسه گلک یا زحمت چکه دوید کفر بینش کاندن پریا کولانا بنعردی و یان مین کرنا جی یعنی اف جهت کنه تنه کولان یان تنه مین کرن یعنی الغام کرن و پشتی کولان نفتا کفران دکویت البن کاریگریا پروسه گواشتنا کفران البن کاریگریا گرماتی یعنی بن تأثیر حرارت کامازن و یا اکسیجینی بی اکسیجینی و وی که ده گورینا کیمیایی بو کفرا هتا کرن و دومایی که اف نفتا کفرا ده هتا برامینان یعنی پروسکا گلک اب صناینین خوشکو برن هجا دویتن بکویتا بن فشار غازات و دا بکویتا سرعردی و پشتی فشار غازات طبعا ده هتا سفکرن آفت هتا بکارینان بو سفکرنا و فشار غازی و طبعا وجي آن ده كفر وكو بيجن ده عرض هتا كولان عردي يان دف عرضه و اف كفره هنا مين كرن حتى بشكن انو بكنا پارچه دا بشن جينا وكو بيجن في آوا وكو بيجن او نفتا كو نافوان كفره ده هي پشتي تخنت بن حرارت و گرماتيا كامازن و يا بي اكسوجيني چونك دويت اكسوجين ديال نبي دا اف نفتا جبتا در کرن طبعا في رنگی گورینا کیمیایی چید بیتن بو في ماده یا کد بیشتر نفتا کفرا و هدی بیتن نفتو تیتا تقدیر کرن وکی بیشتر گواشتنا و بیتن نفت و هدی طبعا کل فاوی گله که مازنه کم دی في سرو برين وكان مشروع كري چونك بنو منا احتمال گله جرا ما بين 6 حتى 75 دلار بهر برمیل که تکلیفات بیشتر ولایت ایالات امریکا و جانولات دی دنیا هایی که دیف وکو بیشن اوانه لی وکو امشین بیشن الهر دبرک جهانی بید الچل دورا که امترنینه کلفات در خصنا هر برمیل که جنفتا کبرانه الچل دلار که امترنینه که واتر سعر برمیل که دیا پترول خام یا که امریکا البازار داده تا نشان داد. آسنگ در خصنا و نفت چنه خوشکو برن ایجا تقریبا همشین بیشن دو آسنگ سرکیه تاین اوجی بلنبونا تیچونا در خصنه چکه ما گوتی کلفاوی دنا برا بونو من الامریکا دنا برا 65 حتی 85 دلار یا بهر برمیله که الولاتا که دی بیدنا برا 40 حتی 65 دلار بید و هر وصا يعني كواتب 40 دلار 45 دلار كيمتنيه كلفه در خصنا هر برمیله که آسنگ دی آسنگ جینگه نه یادگیری دای بیات و جینگه چونکه در خصناوی آوری بارا دیتا پیس کردن و کشوها و دیتا گواردن و بیتا اگر که بون آوری بارو مرنو و شنافچونا چنده ها جور دیانوارا الوان دریایت کو اف وکو بیشن اف نفتا اف گورالیتنا پاقواندن و نفت جتتا در کرن يعني ما يديتي چندین جارا رخراون جینگا پاریز الامریکا و ولات الدنيا بردوام محاولات كان وهاولدن كو گواشنه الكونغرس امريكي بكن كو ايدي اف نفتانه تدر كرن چوكا كاريگريه كا گلك مازن ال وكم شين بيجن الجینگا وان ولا وي دوريت كات وان ريبارا و افا باقجو كشواوي وي دوري اشوانا جي ولايات الاسكا وكو بيجن ولايات تكساس الامريكا كو جدري در خصنا و نفتا كبرايا اروسا كساكنه في نقشه داتایی وكو بيجن بياني خوشكو برنجا برهم نفتا كبرايا امريكيه كساكنه بوديروك تقريبا امشين بيجن
السال 2010 ببرن ال 2010 اف خط وكو بيجن ماروني امل بينين اف برهم نفتا كفرا ب 1000 برميل روزانه او خط وكو بيجن شين امل بينين جمارا منصات كولانا بين النفطية امريكا بيجن منصات ویرا که ساکنه بردام سال 2010 بردام حتی گشته 2015 آس برامینانا و نفته اش 1,399,000 برمیل سال 2010 گشته تقریبا نمشه بجین 5,622,000 برمیل سال 2015 اونو کش تقریبا گشته 6,100,000 برمیل ال 2017 دا یعنی کواتا بردوام آسی در خصنا و نفت زیده بویا ال دیوی خطه کم ساکن دیوی الکاریه یا خطه داتایی بیانی و برانبر دا طبعا جمارا منصات در خصنا نفت جی زیده بین حتی 2015 پشنگی هدی دی هاتینا کم کرن پشتی کو کاری که مازن کری در خصنا و نفت السر مستوى امریکا هكا ساكن برهمي ولات اوبك السي سالن دوما دا خوشكو برن جاد دا مقارنه بكن كو كايا شاينه وكو امريكا الماوي چند ساله كدا في برهمي زياده بكن وايا اوبك شاي التزام في التزام بصابينت السر ولات خودا واندامت خودا دا بشن خل برانبر نفتا كفرايا امريكي بشن منافساوي بكن البازاري دا وعروساكو ولي بكن نشن امریکا نشتن کاریگری خواه بیتن سر بهای پتروله لیره که ساکنه وان ولاتن اوپک جزایر انگولا اکوادور غینیا و کابون و ایران عراق و کویت و لیبیا و نيجيريا و قطر و عربستان و سعودية و امارات و فنزويلا ولاتن اوپک که ساکنه بردوام 2015 آسه برامینان 31.730 بو نوكاب الهيفا حفت 2017 بو 32,611,000 برميل يعني كواتا كرام ساكن نافير رجاء ام بركن بردوام ولات اوبك بقريب التزام بريارة كم كرنا بترول نكري اسي برامين انا بترول ولا بشويك راغاندن اعلامي بيجن ما كم كري وبس لكن حقيقه ام بتشيني نشینکو التزامت خو برانبری کو دو جیب جیب کن بوی چند دابشن المنافسات گل نفتا کوراب کن یا امریکی یا کو امریکا کاریگری کاس گلک سلبی کریه سر بازار دنیای و بازار جهانی پترول یه ولی کری کو چجاره نفتا يعني بهاي النفط زيادة نبيتن دا تأثير كا خراب وكو بيجن الآبوري أمريكا وآبوري ديت ولاتن زلهس نكتن وزارمند السراكية نزمبونا بهاي البترول بيجمان ولاتن نفط فروشن يلدبرا روشلات نافين كويك شوان عراق وكويت وإمارات وسعودية هكا ساكن تيجونا بنامينا نفطي الديف دولتي وجورن طبعا النفط كفران لأمريكا بترهمية تقريبا جيتا حدود نزيكي $100 نفط الرملي لكندا أو نزيكي $5 يا بني درياء الأمريكا وبرازيل وأفريقيا جيتا بترجع $7 عنقول بين حفتي أجين دجارة جورن دي النفط آسيوي تقريبا نكر أمساكني بين $7 دا المكسيك بين $5 ليبيا وتشين وطبعا نفط كفرايا يعني اكر ساكنه فيري طبعا بن $10 دايا فيري المتبع روشالات نافين وعربستان السعوديه كتساكي الهرد خط الدماء كده برافكي كمترين استي كلفات تيچونا در خصنا نفته الروشالات نافين هيا او جي هميل بن $20 دايا اوجي طبعا ايك الصفات والصاخلات باش الروشالات نافين كوشيا بحقيقة يعني استفادة كباش الصاخلات الجيوبوليتيكي بكات اف حكومات في الدبري اللي بديتنا ماكو اف ولاتن ديت كون نفطا كفران در تخن وكو امريكا وكندا وكي روسيا وكي
يعني الولاتين دي الدنيا أو همي هوكارة كي أمشي بيجين هدفك سياسي بشيء أو جيبوه كي أكو بكار بينن وەکو بژن vê naftê bi kar bînin بۆ dijatîkirina nafta OPEC li bazarên cîhanê de. Heke sekên derxistin û têçûna nafta kevira xweşkûbirên hêja bi şêwekê wekû bêjin wêneyî bikarbina naftê şilaya Emerîka ve bu sala 2018 dîv teweqaata dê 19 milyon bermîl bin rojane pêşbîniyet bikarbirina Emerîka 13 milyon bermîlin rojane قبارê berhemê Emerîka 6 milyon bermîlin wekû me gotî nefta kevira. Yedekê cîhanî ji nefta kevira 345 milyar bermîlin wekû me amaje pê kirî. Yani dinyayê xirekê ji bilî Emerîka û Emerîka yani gel Emerîka û welatên dî 345 milyar bermîlin nefta kevira yê heyîn. û cawarê dê tekirin ku berhemê Emerîka ji neftê bu sala 2018 زێدە ببیتن الڤێرێ ئەکەرەم ساکێنێ خوشکوبرن هێژا ینی دیڤ vê tasawura ku me kirî astê daxwaziye û astê talebê Emerîka li ser nefta kevira dê zêde bît dîv pêşbîniyê sala 2018 û ev jî rengvedaneke bû yekê ku Emerîka berdewam hewla wê yekê diket ku astê derxistina nefta kevira zêde biketin bû çendê dihan mihtacî devera rûşelata navîn û welatên diyê neft firoş nebît û bişit wekû kartekê bi kar bînît. Ziyanê kompaniyên neftê kevira du salê borî da xweşkûbirên hêja kesekênê bêguman wekû me got yanî kulfa têçûna her bermîlekê geleka zêde ye li wîlayetên yekgirtiyên Emerîka û gelek welatên dî. Lê kesekênê ziyanê aboriyê va kompaniya çend e û tesîratê wan dê çend bît ser aboriya Emerîka em şên vî şêweyî yanî şêweyê vê wêneyî da bibînîn. Dêberevkêne teqrîben 30 milyar dolar ziyanê kompaniyan navbera sala 2015 û 22 sedê rêjeya ew kompaniya îflasa xwe ragihandiye. Yani eşên bêjim yanî teqrîben 22 sedê ji wan kompaniyatê ku karê derxistina neftê kirî nefta kevira li wîlayetên Emerîkî îflasa xwe ragihandî ser mistewayê dinyayê. Dîsa 8 milyon bermîl rojane kêmbûna berhemê Emerîka sala 2016 da heke sekêne dîvê şêweyê ku hûnê berê bînin û her wisa 37 milyar û 700 milyon dolar kurtênana kompaniyan li sala 2016 yani عدد çêbû mîzaniyet wan yani kurtênana çêbûyî yani nefeqatê wan û masrafê wan zêdetir bû ji dahatê wan û her salvêrê kesekênê 21 sedê kompaniya çaverê dikin ku bahayê bermîlê bigeyte 70 dolara ta bigene xala hevsengê xala teadilê û hevsengê û tewazinê 27 sedê ji kompaniya çaverê dikin ku bahayê bermîlê bigeyte 50 dolara ta bigene xala teadilê û hevsengê û tewazinê û li vêrê teqrîben 1 trilyon û 700 milyar dolar deynê kompaniyan li Dumayka 2014 yani parekê mezin yê keftiye we beremînana nefta keviran da li wîlayetên yekgirtî lê hekem sekênê yani ev qerze û ev ewa teqrîben yê serê kom bûn ev dê bîte hûkarê wê çendê eger ev nefta berdewam neyete derkirin û wekû bêjin Emerîka berdewam vê neftê bi kar neynîtin wekû çekek li dijî welatên dî bêguman li vêrê yeke rastê li ser beremînana wê bêguman dê ziyanê tê mezintir bin lewra divêtin berdewam vî berhemî zêde bikin da bişêtin qerzê van kompaniya bidete ve û bişên sîfadeyekî iqtisadî bikin li paşa rojê da. Çawa nefta keviran kartêkirinê bahayê neftê yên cîhanî diket xweşkûbirên hêja eger sekênê aya ev nefta kevira nefta sexrî çawa tesîrê diket bêguman bilimbûna bahayê neftê li bazarê dibîte egerê handana kompaniyet Emerîkî bo zêdekirina berhemê neftê û ev dibîte egerê zêdebûna qebarê berhemê bazarî û li Dumayê dê bahayê neftê nizim bin. Çunke wextên bahayê neftê zêde dibît li deverê nefta OPEC û nefta diya xam bêguman dibîte hokarê wê çendê ku kompaniyatên Emerîkî pitir nefta kevira derpêxin
بوی چند دابشن ولی بکن کو نفتا دی ارزان بیتا فروتن نفتا اوپک نفتا دی خالق دی استراتیجیتا که امکنا با نفته بوره گیری کردن لبرهمی کفرا البیت اگر پیدابونا قیران آبوری دارایی الولایت برامینر نفته طیبتی الوان آبوریت کو پشبستن و احتمال که مازن بدهات نفته کن اول جیل دیف استراتیجیتا که امکنا با نفته بوره گرتن البرهمی كبرا تقريبا أبد بتهوكارك وقيران الداري وأزمات اقتصادية شبن الفان ولات نفط فروش ولات برامينار النفطي أبد كو بردوام متنافسة دانا تقريبا بو هنديكو بشن سعر بترول زيادة كانوا ولي كان كو نفطا كبرا تأثير البازارين كان بجمان أبد صراع دانا وأكو بشن البيش بركي دانا قال نفطا كبرا گشتا بهای نفت سال 2012 حتی 2016 خوشکو برنی جا که سعکینه وکل دیف وکل بجنوینه که هم برای خوب کنه اف گشتا چه بوی سال 2012 ریکفتن آتا کرن بو بلنکرن آسی برمی او جی 30 میلیون برمیل بون روزانه پشتینگی 30 میلیون بونه 31 میلیون برمیل روزانه و 2012 2014 بهای برمیل گشت 115 دلارش انجام زده بونا برهم اوپک آس برهم نفته گشت 33 میلیون و 307 هزار برمیل روزانه و آس برمینان اوپک 2014 دیسا زده بونا برهم در اوپک بویا اگر نزم بونا پترول بو 100 دلار یعنی 115 دلار بونا 100 دلار پشتی که ولاتن در اوپک وکو ماليزيا ومكسيك والسودان وشريا السودان وبحرين وكازاخستان أفن ولاتا برهم خصوصي ذاكري ولكن أكثر سعر برميلش 115 إلى 100 دلار السال 2016 بهاين نفته گشتن نزمترین آسد پیوانیت قیاسید ما 10 سال بوریدا او جی گشت 30 دلار که مخابن حتی نوکا کاریگریت وید بردوامن او جی احتمال زیادتر بصوری تبابو نپیگیری کردن اتفاقیات کم کردن نفته چل ناف اوپکه چل دروی اوپکه والدوما يخوش كبران إجا أكساكيني بيجبيني دا خازير سر نفطي سر بازان نفطي بشتي ما أفشرو وكنا دا نفطا كافرا يا أمريكي الفيريد بيجن 57 مليون برميل 57.8 مليون برميل قبار برهمي نشانده جلاي ولات اندام اوبك و يعني ديالي اوبك تقريبا بتا حدود 5 مليون برميل روزانه الدم كده آست دا خازير 75 مليون برميل نابوريد يعني كواتل فيري زيادة يك هي تخمك معروضية هي يا وكو بيجن یا نشاندان پترول برهمه که زده و داخازی سرکیمه یعنی 96 میلیون و 300 هزار برمیل تکرار داخازی بوی سال 2017 اول وکو تکرار داخازی الوری اما مبلغ اوپکو اف وکو بجن اف آسی برهمه اوپکو گل در اوپک زیده ترش تقریبا 100 میلیونه 95 میلیون برمیل تکرار داخازی جهانی سال 2016 95 بو نوکا 96.3 اول دیف آست داخازی توقعاتا لحتى نوکا نگشتی وی آسی 11 صدر زده بونا با نفت اوپک سر هفته دا تقریبا اول هکم سعکین الفي دیوان توقعات کوکو ما آماجه بکری يعني نابته هو كاري وچنده کوکو داخازی سر آس پترول زده بیتن حتى الدومايكا 2017 دا لورا فيري بردواميا امريكا ولاتن دي بو برمينانا نفتا كفرا اما بردوام دولي كات كو نفتا اوبك و نفتا ولاتن دي بردوام تشارچوه ما بين 5 حتى 6 دولار دا نيتا بوراندن يعني ديف باشترين توقعات و پیشبینی دینا کرن شلایر خراوا و زاجیانی و حتی 2002 2018 تقریبا آست برمینان و آست بهای پترول 65 دلار نابورید یعنی کواتا بارناکن حتی دومایکا سال 2018 و دسپیک سال 2019 بهای پترول بگیتا 65 دلار
اول تقریبا ادباشترین حالت دا کر ام دانی نبرچاف و جا کر قضیه کادی چه بو آن ریدان دی و کارسات دی اول دی بیت ثابت کادی و کو بیشن بیت تشتکی و کو بیشن دم و دستی مفاجعه لورا خوشكو برين جاب دوما كيام شين بيجين كو امريكا حقيقة بريكا فين نفتا كفرا وكو لعبكا اقتصادية وكو جماعة سياسي بكارتينيد وامريكا چند بردام بيت سر زيدا كنا برهمي خوي نفتا كفرا بيقو من اودي كاريگري كا مازن سر بازاري هبيتن واودي مين تبا كآيا ولاتن ديت اوپك ولاتن در في اوپك دي چند شين پیگیری بكيم کرنا آسب برامينانا نفته كن بوی چند داهش دا برهمی کم کن دا بیته هو کاری و چند سعر نفت زیاده بید او بهای پترول زیاده بید البازاری دا اول تقریبا پیشبینی سال داتی دا و سال 2018 ده باکو بیشن برسوا وان بسیار رایت دانن و چند خوشکو برن جا دین دومایی که شروع وکرنا خول و خلکا و هفته دا سبار نفتا که ورا و کاریگری سربازار جانی دا حتى الخلق قاعد يبقى في يقدر بيجنا وشادو سركفتي